Fl-ewwel seduta parlamentari fil-15 leġislatura mill-indipendenza l-hawn, 3 ġimgħat biss wara li l-poplu vvota fl-elezzjoni ġenerali u tar raba' mandat konsekuttiv lil Partit Laburista, id-79 deputat li jiffurmaw il-Kamra tad-Deputati ħadu l-ġurament tagħhom biex iservu b'lealtà f'din l-ogħla istituzzjoni. F'din il-leġislatura, il-Gvern Laburista għandu 42 siġġu parlamentari, 5 iżjed mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Minn barrek, hemm rekord ta' deputati nisa fil-Parlament war li ġew eletti 27 mara, 15 għal Partit Laburista u 12 għal Partit Nazzjonalista. Qabel kulħadd ħal ġurament il-Prim Ministru Robert Abela it-tielet darba tiegħu mill-2020 lil hawn, segwit mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg u d-Deputat Prim Ministru Ian Borg. Sussegwentement kien misli jieħdu l-ġurament il-membri l-oħrajn tal-Kabinett tal-Gvern. Dawn kienu l-Ministri Owen Bonnici, Michael Falzon, Anton Refalo, Silvio Xkembri, Giulia Farrugia, Clint Camilleri, Byron Camilleri, Miriam Dalli, Clyde Caruana, Clifton Grima, Jonathan Attard, Joe Etienne Bela, Chris Bonnet, Chris Fern, Alison Zerafa Civelli, Keith Azzoparditanti, Glenn Bedingfield, Malcolm Paula Gius Gallia, Omar Farrugia u Rozian Kutajjar, u s-Segretarji Parlamentari Deo De Battista u Elisha Buġeja Said. Wara kien imisli l-bqija tad-deputati skont l-ordni alfabetika. Dawn huma Flera Bela li għadha kemm ingħatat il-pożizzjoni ta' Deputy Whip tal-Gvern, Andrew Aġus għall-Oppożizzjoni, Anthony Aġus Deċelis u Ramon Attard għan-naħa tal-Gvern, Graziella Attard Previ fisem l-Oppożizzjoni, Clint Azzopardi Flores għall-Gvern, Ivan Bartolo, Graham Bencini, Tony Bezzina, Bernice Bonello, Julian Borg, Rebecca Borg u Yves Borg Bonello kollha għall-Oppożizzjoni, għall-Gvern Jana Borg de Bonogrek, fisem l-Oppożizzjoni Konrad Borg Manxe, għall-Gvern Rebecca Buttigieg u l-Whip Naomi Kakija, Mirjana Kalleja Testaferrata Denoto, John Baptist Camilleri, Norma Camilleri, Darren Karabot, Jerome Caruana Cilja, Ivan Castillo, Annabel Cilja u Adrian Delija fisem l-Oppożizzjoni. Għall-Gvern Andy Ellul, Beppe Fenekadami, Beppe Gallia, Graziella Gallia, Marilena Gauci, Joe Giglio, Bernard Grek għall-Oppożizzjoni, John Grek, Maraja Meli u Franco Mercia għall-Gvern, Paula Mifsud Bonnici mill-Oppożizzjoni, Alex Muscat għall-Gvern, Alex Perici Kalascione, Michael Piccinino u Mark Anthony Sammuta għall-Oppożizzjoni, Deborah Xkembri għall-Gvern, għall-Oppożizzjoni wkoll Justin Xkembri, Stephen Spiteri, Frank Anthony Tabone u Ian Vassallo, mill-Gvern Nigel Vella, Julie Zara, George Vital Zammit u Stanley Zammit fisem l-Oppożizzjoni u Francesca Zarb u Romilda Zarb għan-naħa tal-Gvern.